Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Ubah Juban Langkar BQ belong kertong Jogi Hill State People's Democratic Party na mau khar pentor umkrak constituency haga khat atri urampang arajar posan ula penlong ngajia langilap election halat laumali ben penpau yakimat terekam jangka parti bab ben pentip ru chikipat ba nang shoshnong ke thong jong u habo lami syakmat banyakonya ke election jaga khasi hills atan masa state council haga ni ngajia lang la sendan lang du ba aksan khar umnoy ubdu henmen tra jong ba Juban Langkar BQ kinoilam jangka parti nolor kiwi Iman berpercaya kepada Allah. Imlalat penuh yakin itu. Kenang bang ina berpemandu berpercaya kepada Allah betul. Hal senang itu ya gini kita ser. Ila jumlah, ila syamba, laju kuliah. Dan kita muluk di jami. Hari ini kita akan berpercaya. Yang itu lain kilo Juruai ni kepergian dia ka pututan ni jadi nu kepada mi baru kita nak jom tajik sokna hak betul jom hari pada kuma ga cin kupi kayan ada kan jom bajada ka hok ya ka jumlah try ontang dia kundo siap ontang itu kau tak benar yang tahu person benar yang tak berhenti ke dasar dah kita teman jom kira ini Nawan hanya kuat kendia betul sekali ya kenal. Tapi kaca sulpi kadang lengkap tak ada macam ukur tahu apa Juban Langkar BQ. Baik dah kamu kurang mengatur di BQ. Kau kajian terlam. Bayangkan dia pasal kerana laporan dah kata company kepada nabar jalan. Buat kira sebenarnya bagaimana untuk kita malu. Hari ini apa? Hawa pun kini kita terasa kiwan, pun kini kita terasa kiwan. Kebentar tadi, bah kecil mentai, bah nagini kita masa. Tadi malam yang kita jalan malu. Balik kita buka nasi kuning bah kita jalan malu. Kibadan lagi jom hikam, kibasan lagi hikam, kibali pada. Lagare haji tukang syah, tukang jang. Ne landai kita ki. Banobi ni kita masa bilang kecil lah lagi. Bagilah apa penyo kamai. Berbetulan ni kata mahi kasem. Bersai kunti, berkuntat terter. Hari teba haji ni kisah. Memang kita bilang ya penuh meeting. Nilai ini proses yang kita Turki, ki audio clips, kita ni lesi YouTube, kita tahu. Hari kata kalau pulang bagi yo kita ki audio clips, kita ki audio clips, bagi video kalau kita tak tahu ni yang lesi. Jika sama, jangan ni kejual ni. Kita dah kita mulut. Kita bersang berpilih kita bukan hal kita cakap pulang itu tersebut. Henry kita ini punya harga Malaysia. Kisah melala, beliau kalah berpilih kita cakap. Nama apa? Ya kita gitukan, ya kita kistol baru. Lapangan hak franchise, lagi ke franchise kebangian. Ya kapan kita franchise, oh lesi kita nak sama nak ni kita cuma kita ini kita yo. Hari kampun perlu kita yo kita lesi nyembok kita. Kita yo yang tahu franchise kita langau. Bad kena dan juga ya kita dulu beliau yang tak hak dan pilihan yang kita bukan banyak ramai kaji. Kalau namanya kita franchise. Lalu ada hukum kita mau jadi franchise kita lah. Berkat tak apa. Beliau yang franchise. Magban timbang sih, mentasi, menem jamir. Kifone na. Kyo baksan. Isyon ka sige. Pesi. Iyo akan ngira plan, laran ka plan bagin. Yo akalan to sa lang. Henry. Kata company berapa?
Basha bar kala da thai ki ba ki de ban pe saba na kadi ka jaka pasulong no ran khat ba ya thu ka wa ba ni ko ba dei da ka jing lesbon jong we ni kram pasulong ko conflict ulai ka jaka bakin pe ya kata depan syate syajam malam conflict hamni fu pe ba la ikan ni kono ban milat mentara sini mengikut ke parti iwan sini tak mempunyai kata masa kumpul kurtong jangan ke parti umat sini tak mempunyai ya kikir kiban keng ko ba tak mempunyai belum kata masa hanya iwan berpensiun orang ya kata kerenta kaba bukan dia tungin udan menikmat konvensi bukan dia ya tak kehok lah kadai kehok hak jaga putar ni hak kamai gaji pada hanar gaji tu ko ni se kiwi ko ta parti lagi ni national party ni parti lu mata si ki kan manli berpeluang ke meeting nama gaji tu ko ni kata masa ko ba au mene nama gaji tu ko ki meeting ni imla cancelling meeting na ba ko betul pa di meeting kun ta ba ni wa berpeluang di meeting berpercaya dengan mereka. Nak buat tengok orang bangin imbang dengan orang itu percaya. Handai haba wan pun pilih kita masa. Ini keempat. Bah ya kita beri. Ini kuah apa kita beri. Ini kuah apa kita kini sebut buat apa saja. Haba kiwan perlu kita masa. Ini benar terus kembali berkaan kepada manusia dan keseluruhan. Hagaba kita ni jongi kinyo kibanta ya ko hok jongi namar ba haba khando la ni na ko ni ki isu hagaba jongi ba ka chukut no ka jikran jongi ba ni lamya demi sabar namar ka jindem kali hoi haba dan ni tamasa kadam ka jindem kali kadam ka jingsa sabar jingka bujam harai namar ba kadai na kabanta ka jingtiang lang do ba andai ya dan bandiang kata kecil berbanyak yang kata kecil sepakat tinggi hari kita bakal konsan kade baginta cukup siliang bisa siliang kita syong bukan kita banyak itu hok kita banyak itu benda haba dan begini kita tamsa bakal lagi mutai yaki syua dengan perkut menunggu kecil tani kapor nawar hani itu itu apa dia semua ya kan orang itu bawa kurtong dan berpercaya, berterwa, bertobat nafi kita. Bahkan yang tersalam akan ada election nafi. Boleh tahu kan dia. Nama kau betul tak konsensi. Bahkan ada yang kehok kejungi. Nalor baka ini terkadang kian. Apa kerja sesuatu. Cipun kian kita. Ngidan kamsam yang kibro kita syampang. Kibala haba dilek sedai menikmat ya kena wono konsensi bad ya kena dari hudung illa berpenjana yang tagian kibala kan apa kenapa Allah perlukan harta orang kebanyakan hak sisa ya kata kecil kepang kecungi kata perlu berkantam yang ngilam paro namar haga bakadu uno yang nasi kamut ba umat hantai ban let ya tai na ta ka hok jung handai wa hap ya tai na ta ka hok jung phi na ta ka hok jung na ta ka hok jung ti na ta ka hok ti kon ti ban na ta ko ta ta ka ko ka dei jong samla ji jong handai la dai ni ko ko ram ta imla ban ai hantai samla tu lai ka ta ibradam ka jung pang ban nikmat hari ni institution kibang yong kati sa konsul kibang yasad kibang yatay ban krisna iyan kibang yatay yatay bajem riyo kuntang kumang ni ko nagapa refi lada kamenta kadai kadang khona ay ba kamenta kalam rawa kanang maginangla magkumandur magkunjunay ya kalaway kanang ba kita kibaten kibanwan kibang salongpat kibang simtipat ya kaldo ya kata kamenta kun kikon sama kita kira andai diktor dikron ikti
Jopi. Kita benda ki pasal ki Jomi. Kita benda ki macam mereka Jomi, ki pelak kerja. Ki berang head angsan. Na kerumta ka Jomi. Tu mintai ya kalau wei ka pernah. But ai ka minta kalong hakti ki samla bagilla pat berpengandur ya kalau wei ka pernah. Dang menem ngakren aku meeting. Ngong ba Bunsin ni jugi, kamtang ni kathan golfling jugi, kani kathan puton pra pro koi, kani kita bikin. Kalau ngai kabai suknak berkau ini apa ni lekas, bagi orang yang tak kaya kau kul, oh ini bikin latung, showsnam, arkosnam, sanhosnam menjua. Kadai kabai hatam, ya kabai latung, dah kita department kita mata menjugi lagi kamera jugi. Andai kadai ka bahata bro lada ya kini ki dia onthon menta khanan ba hadin khasan arhosnam kita ki pateng ben sawang kin yo apat ban ring ya takal ko ibi ya ka ba mangi ki sanna namar bagi perkat ya ki sanna ki ben sawan hadin ki ben sasyamti pat ya ka benta ka bangi ku sanna isim menta maki killa banong ba shisha kani kalawai kadi shisha jongi ki samla Kumta perlok akan diukur. Hak asmi arfu itu. Waktu selek dan kep yang kabur kejumpi. Nak tempat asmi dan basolek. Bang abu kejum terwah kejumpi. Bapak pinsang menanggung. Ya kebentar. Kalau kubu NC udan ketamram dan pendek. Anda ulah juga ya kejinjau. Ngidan hamil usamlah jubal langkah bikiu. Ubulai taterta, ubadan bagi sampang, ubadan kakuan vision. Ubagloy, banai, bagi syakri, dia sebaik. Ban tre banyak pen perlu, lagi ban kompromis seperti ini. Nanti kama banga, nang ada unmen jeng. Ngayang ani om tanggung unmen. Ada ngayang ruang dia mempunyai urusan larang ba. Ubangai, ya ta bakalawai. Pada nak tumil jo kecima. Midang pun. Ina pet asu ki persumsi, lajang man ki sok persumsi. Midon ki samla ramba. Ki bayan banyak pun. Kami baru kadai narba. Kaktek ya ka jingwat ci perhat jongi ki samla. Kaktek ya ka benta ya ka kamram jongi ki samla. Kumta perlu hagar foi tare. Haba filai ban thep ya ka buat. Pension norem ya kalawai jom ikun samla. Hoi inalat ya kadisnan jom kilirapa kibraswa ini. Inhat iad lang baki. Inhat pet ya kanuksa naki. Nak kalawai kadai kajongi. Kumta apa kalawai kadai kajongi. Ai komentar kalang kajongi. Kanang magila magpinha ya kalawai itu pernah. Kumsian abang ni ai jaga ni ai puta ya laki kuti. Ni kwa bang ina ay na puta kan long ka bakhoy ko suba larang imkot ka boru handa iwi yi trap ina hagata ka saka are ang patudan tanono ba yi na nikikmek pa na sultan kan ay daga klaw kabadak ka sanyong larang dei sam kina ka bakot bo kibatot bo le se ban berkhoy ata ya ta klaw sanyong kan long ka ba kumta jum khe nata ka jum ha ni berkhoy ko pa kan ko kumta Soal masuk, ngapa? Bapak hakar fitri, apa filai tu tap yang kabut, tu tap yang kabut, dah kau pencang dalam, ya kalawai, dah kau pencang dalam, ya kariti, betul tu ni, dah kau pencang dalam, ya kata bentar kau boleh hop, ya kata kau tak, ya kata kau tak, balik kiri bentar kau boleh, belum try dan ni try belum, jangan dia kejelak tu ni. Hakar fitri, alat, berwajiban langkah berkiau, puncan, berpuncan yang besar, aku tu sing. Kanang bawa jubang lang, unlek hantai hapa desa konser, unlek hakadur jong sing, man kurho, ina ka benta ka hok jong pi, nanta ka hok jonga, banata ka hok jongi dan baro. Hapa pi kini kelama bakawe, bakadur jong sing, kadang jong sim jong ing so shit ham, bahapreng jong kasar, using uban yaga, yaga hima jong cek tenriu, uyeng ban kurho, hapreng jong kasar. Kaseng HSPDP, kumakalong.
La penlong nya ka ha ka shpau tarik benai nai wing. Khat kan nai spa andri pupra. Kata kan sanang pendap ya kesan penyus nem benta. Bat kumba kalong kani keseng HSPDP. Kani keseng riulo. Kebarim balarim tam. Na preng kiseng di belami betul lihat lama. Keseng HSPDP haru benta. Kayeng nah kinong rem. Banyada ya kariti kadustur jong men barim. Kayeng men pepa. Ya kitikian kibaki MDC kebarim kilawan ra hapok ke district council. Kayeng banyada na kamta kapha kanyat jong kari pagajak penriu ukasi habang phai syagani kaseng HSPDP nginom la ban klan de jaw mat ya ke ei kaba umai hoping stone lingdo bang kwai hador play ula shale ha gitu kisnam khatkan spa ni bupra tang namar ba umla ban pediang ya kata autonomous state ha kaba kaseng do bang menswa ka EPHLC ka kentat war yau namar baudei udang yalam jogari bagi kendriu ubam syam la pen bagi bor tengka ubam syam la pen bagi bor jonga lanot jonga khwan lanot udai udang yalam wala seng ya ka HSPDP nagamenta ka daw ba jonga jai kendriu ikin mau laring ipet hara sobeni jonga HSPDP ngiyoi bagita kinong yalam kibarung siya kaseng HSPDP kigelan uway heri uway namar kajing big spa kajungki kajing kwan burong kajungki housing kajing kwan bor kajungki kajing kwa spa kajungki kajing kwa spa kajungki kalau penlong ya kita ki MDC kibarung bagian katseng nak kawai keseng siapa kawai keseng pat ba pai pat kinong song stong bai jong ka snong la mali nani thoi pi keseng HSPDP kare samla bani bang jonga bat dale leru nanam la banyak kha pat ka namar ka samla ko bari kong kande ka samla ko bakadu bangin kun nak benta ki pateng ben riu jong ka pri unyok trap unyok skom inam na aru ban klem da ai khulei ban ai ngo yo play trai nong thao bau la ban mi ye ba me shak khal ka ngoru rengkat bai mai hoping stone bat kita ki khat lai ngut ki wei pat kinong elam ba shakmat jong ka seng HSPDP ki balam mi ban seng ye ka HSPDP ban penlong ye ka seng sang hina kum ba kalong manta ni social help ban yo i ye ka don ka jong sing ni social help ban yo i ye ki kon sam na rang ba baki mi shakmat na kamenta ka daw ba cha ka jet pemriu bangin ye kon ye kita ki bor kita na ba bangin ye kon ye kita ka jingle bor jeng ki wei ki a bangin ye kon na kamenta bangin ben ba ye ka khai ka pateng ka jong ki long menta bat ki ban sanangwan ru kum jo ka party HSPDP kumbagalong kaya ini halu benta bat wala hadin banglayo ya ka jala ko puraru KE bagaseng HSPDP kari ka way nagiseng kalami syakmat ban penyo ken yala ka jong ka jala yanama ban klem das ngungu ya kriti sanshar kajong kari India kajongi kabai kajongi kari kabalan lut ha kaba kala itu ken ya kata kari kajongi lengba ka artikel aspa sau a ha kaba la itu yangi lengba kata ka provisions of the sixth schedule hap ngadon hang dia hakti jonga ya ka constitution of India bat nganda puli chapi
Ya kata ke 6th schedule kumbala tho hagani ke constitution of India kaba ke 6th schedule habok article aspa sau pusau ar ke kren syai bakali ke professions as to the administration of the tribals area in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. But lingba tu ka 6th schedule iyo ya kata ka jingtho lingba ulat ya kita ki Khasi Hills Autonomous District Council kumba kalong nta baga ai boru haulat banang penkop bor sishu yang ka district council hak berbon ki benta lagalong haki an haki rules haki regulations baragi bills ki bangi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ngirangkam manyo ikasen naulat jong kejala balakran syahru agani ka 6th schedule baulat ularu banang bani thu shu ekta ki chaka hapo jong ka district council ularu bantentat lani ban pudiang ya kita ki chaka hapo ka 6th schedule ularu bantani shu ya kita ki district council tangma ya menta ngin kren chua tangi ka Khasi Hills Autonomous District Council hagabal manga ngan mi syakamat banterwa ya di kumtau MDC ngidan ru halmi ya kata ka article aspa nyubusan iwe hagaba ka district council kanang tham yo bo shu hagabai dei but ka funds ka jongka lengba ka consolidated fund kabalawan lengba ka jing sebun jongka parliament kaman airu haga state government nagbanta ban penengkam haki affairs jongka district council namar kata kumbu kurtong MDC habang turwa ya di syarani ka election RRR pesan kalong kan bangin yo kan menteri hok ya kita ki schemes ki prepare ki baku MDC unyo haba unda shang hagate shuki MDC hangte ya district council namar ba kapor kamsha shu yani namar kapor yani labo na dundri baji rupra baji bangin perwai meeting nanam kren bon shu hanrei tungnya phai kan sing timat kibanga kum MDC ukertong MDC ngatbu ban maklan ken ya kata district council ha kita ki benta ahli ki benta ki balap ban phai shikmat kata kalong ka article aspa sau an ba kum juru ban pen klan ya kata kafan ha pa district council kabawan lengba ka article aspa nyu pesan iwe na ka benta bau MDC unyo kan nam hok ye kita scheme prepare kum juru min pai sya kita ki amendments ki babun ki banang kam pen ba namar kum ka HSPDP kayeng haganong rem pen ba min pai ru shit ki amendments ki badan hagini ki an badan lupa habo ka district council ki bangi kum kita ki MDC jo ka HSPDP ngidon banle nak benta kari beja dundrio abangi pai ru ju chaka hok jong kita ki pai riu lu lagalong hak kendau ka siap lagalong hak jingdon jing em cloud betap like na kita ki reserve forest kumungyong ni kum ka district council ngidon kam nama kata ban manage chiki ka management ka jong ye kita ki cloud betap kadi banlong katkum kariti sinsha jong ka jella ka jongi lemba ka district council affair habang ipai du kumju sikian klau kian jendo laring ipai sakita kian ki bedei bat kadi ka thiet ki yo ka hat dan sibun ki bangi kom kilong ni kamat irang kam bande na kurta kali ki jongi labon siang ki ju smo ya ka jing ur ki jing na ya ka jing chafia ya ka jing jersi ya ka jing jabo jong ka yo ka jongi
kebetulan kan harga jaga pedeng jom kesal ke jui berlatih kita pun ke dong nuat pada jebing jom ke jaga kendriu nah kubu kurtong jom ke HSPP nah kular habi kipat nang jum senong jom ke konsumsi ringkong berkham tam na terwa jaga jaga kendriu lengba jom ke konsumsi ke jongi ringkat boxing jom ke HSPP ringkat kurtong jom ke HSPP anda dalam UMBC insar par yang keting jakriya ke badan hante apa yo namar dangshen kaladan keting semua kekya kaladan kejeng semua benyau dan robas no wine do hagaba kalabu hajiway ni kemat jom keting keren habo ke comment platform nak bentang kayo tu hante ngalong iki haga tu keting keren ke jonga kita thọ lúc cái chính sách riêng với đơn thuộc thì convention ya kawai ya chính đi met là ông iki là cái đơn của công kita tu you know mai đi và công kita kilo mi kamat công bisa marang ba cái đơn cái chính cái clear ya gari và cái chạy đơn riu ya cái pateng cái banwan ya cái khôn cái ti ya cái persa ba cái khôn cái trong phi cái trong cái ban sanang he nang san ha cái ni cái sor cái trong ni na kulal shabi bangan sale ai Andang ngapoi hang teh buat district council. Kentak habang ini keren. Yang gede kati, yang tahu kopet. Kabalang kakia kasion. Jang ki nangrap ki bai ki jongi. Ki pendap penpet penbiang. Kat bakila na kabenta kajai pendri ko jongi. Lengba kata kayo. Na kular bagan ni syakmat. Na kabenta jong kiru. Wala ka konsumsi ko jonga kadi posor. Nak kular dengan ni nak kita jom piru, piwan nak kendang kencot, jom ke jelah ke jongi, jom ke district ke jongi, bandai banti, nak kular sepi, ya ke tahu bawa, kaba om, syelek syeliang, kemat danu, nanam syak, bagi bor, jom kinu kibenta, kelet dan bor, yang kinu dap kijongi, harun pai buat sikun sama. Habang ifai pun sama. Kalau dan kejingkran harga juga kerja apa wain do. Siapang kata ke recruitment policy. Nanong ifi nampak jiu snow. Kau hadu mentah yang kata recruitment policy. Habo ke district council. Hadu mentah. Kat bang natip. Kadang tang kejing lek siang kemat. Kadang tang kejing tungkam sop. Kabajur hadu kata hantai. Balai. Dai namar bang. Gini gitu. Gicu. Kinong ni kemat. Kibal jurung mencuas ke HSPP. Nak bentang ban i no pat seng nak bentang daw ba ka jongki ka balong makin yo ek spa ka pho kin yo ek puram ka jongki makin yo ek ka bol ka jongki ki kloi wat ban di no ila ka jong dari ki kloi wat banda ban pet ya ki khon ki jongi ban ki kala tup ki kala kerdu ki jap te na ka daw paka bol ju pisa ka tre bol ba haga jingmat ju perkat jadi berhom kita kena ngelam dulu. Mau nyepi. Anda ngelalong tau MBC. Dan yang nampak kedau pak kun sama banyak keren yang kata recruitment policy ke kod. Yang keren yang kata recruitment habok kajing dorbar jom ke district council. Bagi murah yang kata transparency. Hak tungkam tungkam. Nama ngetip dikena bagi department pakai di bawah nanti apa district council. Kam day ka recruitment ka bukod nam siyang keren niya kata daging mutur na keren niya kata nama bangla experience bangla siyam dala di marmet kibon ki kibangaran berbicara kikon sama mi sama wat jingtip kada pila na kaying doba juga district council ti penia mi syamat yang mi syamat samaran mi sesuap ban persya lalu kanu ke jiko hak recruitment policy jom ke district council ke jongi baling orang kata nama ka jingmi jonga syamat kalong pangantai ken ya kita kun sama kita biru kibanlang kita kinong ilam kibanlang kita payah kita scam juga dari kita kendriu haki pateng kibanwan kibantai ken
Ya ka imlang kasalang ka jongi. Kung jua bangin ni lang. Bagi do bash nong. Kung mangitip bagari kasi bagi ka jongi. Men bagi por badan rim. Kadai kari kepala penjahat kan. Dan kita ke chief, bagi head. Kung mangitip mentah, kita kisim, kidoloy. Bagi rambak senong, haki senong. Kini kita akan kiban pet perman, ya kapah kamiat haki senong kita. Kini kita akan kiban pet perman, ya ki hima, ki et ki jongi. Kini kita akan kiban betul nanti, ya kapateng ke jongi rukum juo, harangkat ke cingkring kap, bat kibor, jangka district council. Kerpa, ngabu, ya ke cingkerpa. Kapas murid ke jonga, ya pi kipat lang jangka konsensi. Walang syam delikti haying. Handai tu mi bakan lang kadao jangka cingkala. Hapok ke konsensi, mau har ke tongkra konsensi. Tu mi syakmat hak aku itu rek. Bantep ya kabut ke jompi. Nak benta bakan munra ya ke cingkala hapok ke district council. Ban munra ya kita kising sama. Kiban kerhu nak benta kadao wak cuki kon ke jompi. Jangi para marjan ke jompi. Jangi para di jompi, jangi persana di jompi, jangi khon jangi para macan di jompi, jangi upat kasih belin, jangi beri unyong tak ke jangi. Kumta, dah gini dikintin, kita kendiat, nak kuat begini pertal jam lang, kat pengiran hari ke jaga, housing, dan orang mengasihkan buat mempindahin, licensing ini petang, housing. Housing! Kumlai Shibun! Kiaso!